kang yan ya chong bere chiwe ram kel kagalang adaro Well, I do, get a bit wing one way. Hey, be way up, push a bit, share me, you. Well, yan, but when you come near Bali, Canadian, where I'm Yaku, and do they would. Yagan Ben, Kayan and Yaku, Yagan Ben. And by the Yan Chashule, we don't care, Male. Yaro, we don't care, Male. Man, one like Yakai, we don't care, Male. Benjamin, we might, Benjamin, we might, Benjamin, we might, Benjamin, we might, why don't try and they keep an ear, Malganya, when they were young, before you did that. And let's you live with your peace, go on, let your bang. Give this year, give this year, go by. Time in the area, can young baru. Hey, be way up, we can be here, be here, darling. You're taking me here, be sad. Chuck on my got the okay, one be like a quick, I got me you, like you. Hey, be way up, we can be here, be here, darling. No play, we can wave, I mean, the bow, we can live. Well, I do, gentlemen, wing my fight. Hey, be way up, we can be here, be Kala would yoking one, Kala would yoking one, Malakarun, Wang, Shibaron, Bull, Kana, International Radio America. Raja Yakatonas, Katona, Nichana, the Yen Guadron Wang, Guru wote tiba kwenye tipi around palpinka kaya nweru wimon keleu ko biyeliang dian biyan kanok en wale edio lendi changa jandang re wida badak ka paye la chal ka payen wera udian ron kine dang rawa wida jandang re wida re waja no agani happy holiday ya Happy New Year Eve Kenyam Bayo Kolaru, our condolences, the Defense Minister, former Defense Minister, John Kung Yuan, former Defense Minister, former Governor of the Fang State of Po, Melunu John Kung Yuan, she year the Chajian Monday, Dormalashwalke, Nairobi, Kenya. Defense Minister, Kia, Shiba Bitap, I don't know which position, Jeremy Kambiani. And they will go and they again got with their done. Jeremy Latina like ship of stuff, I think. But Jeremy Chabo Quanbo acquire and like defense minister can those here to Shugato and Mem Cherudi and the Albo, Chaparway. Malonu John Kung Yuan, our condolences, Ka Ilia Chiluga Jachilu, that way can Nairobi. To again queer fight, cancer. Malonu cancer, Janyan, can John Kung Yuan, Wake Pursa, that and Belalia Teka, Meluru year the year and Monday, Kachanga Jandanga with a buckle, Kapaya Lachal Kapaya and Warodi and a mare, one kid the Dangaro with the Jandangaro with right after Christmas. Melunu, our condolences, Bawaka Pangagdial, Bawaka Jupodial, Bawaka Gawar, Bawaka Laka, Bawaka Lachal Katiang, Kapawaka community, Dumpo Kalu, Kapawaka citizen Nidial, Yen Jonglei, Kapawaka Nuardial. South Sudan, Kabawaka, entire South Sudan, Chingai John Kong Yuan, and our condolences, the North International Radio America obtained the paper that in one nature appointment, John Kong Yuan Chiye de Chiyen, Monday, the 26th of Paiwara, 2022, Dormalachalka, Nairobi, Kenya, and our condolences.
as the Chevron Volcano International Radio America, along with my family. I was losing the loved one. Here easy. Well, again, our condolences. To the go back to Katona, the gen what run wang and met new no. It must be Yamakana work to Bower Indian Tin, go to war bell like Gambel Dial. Yen Gambel Dial to take a concert, which I told and Taman Kanyan Sharquay bar and convenience.จะจะแก้คอนเทนต์ไม่จ่ายจอลเกนิวเยียร์อีกแล้วจะจะแก้ว่าเป็นเอาว่าไม่จ่ายจอลทำพันกันยันชาร์คุยบาร์แอนด์คอนเวเนียนส์โอเคกูรู้ว่าแบบไงก็จะก็ไงยันเดียกว่าอันโลเคชั่นนั้นยันชาร์คุยบาร์เทสน์ไงยันโลเคชั่นเดียกว่าเสียก็ยันคัพเปิลลิสโต้นมีกระดูกนาดรีนว่าประตูเยียร์บีไอชูว่าเยอะสิไอ้ยันกูอันเทสน์ไงยันเดียร์but Bram Kuje, Bechulinka, Shubron, Canada International Radio America, that and who Yan Charquay Bar, convenient store more. Charle Batamalo to Kenya Lip Kitchen Raider. Kenya Lip Kitchen at Raider, my Chacondi and invited. Go up to go open hour for 131st, which is this Friday. Vermalai Shalka, Gambela, Ethiopia. Malunu Lad Yan Charquay Bar and convenient. Mluno chika information ama kamnat International Radio America ko ba ya lalar yan Gambel dial especially yan needi la chalka panana nuwer dial yan wo pichole nuwer dial to kon ko wo penawas mluno cha nyan Charquay bar and convenient cha je lep kitchen radio mi chalke nya lep kitchen ko wo ba da ka open out ala wo ba ne chu celebrate ke New Year Eve kel ka yan Friday am on 31st ka pa la chalka pa en wero den to kon tine Condial one thing. Milanu, but take a weapon out. Yan Panana Nurdial Biawa Torade, according to the Lord, Yan Charquay bar and convenient. Can go to take any lip, kitchen aid and tapping. What Gagambake information on my chakam young man got out Lulfan. I got it until let Yan Charquay bar, convenient, and wait to take any lip kitchen, Micha Lebredo. Milanu take a shay, Michigan need you. Take a wheat down, Michigan need you. Take a red Michigan needs you. Take a way to Chicken needs you. Way there, way young, and a ring of Gorumo. Kanyan Charquay bar, Yelip kitchen, a bar lepo, they open hours for 131st. Kapaya like Chalka Payan, where out in a mare, Kagambella, Ethiopia. Milanu Condial Chakon invited. They open hours on my ballet for 131st. Chajaka concert, go Queen Yelip kitchen, inside the Yan Charquay bar, convenient. Milanu wo cha yan dial yan bai tad wiake wa picholo dial menga ji yang bar mo yan Charquay bar well chata Kenya lip kitchen radio chata Kenya lip kitchen radio me ba mo ke open hours ka yan this Friday Milanu wo this Friday open hours mo a New Year Eve for nya lip kitchen inside yan Charquay bar open house Milanu wo invitation ma cha kam yan dial I will be a ben because ben made can quandial can lap ke through ke the lap ke kitchen nya lip kitchen inside the Yan Charquay bar convenient Milano to the Ken go bela ka tong na e information ama cha ben ka ladial the let Yan Charquay bar convenient store that and who you go to Kenya lip kitchen me cha lebrejo Kuala Moike open hours again this Friday on 31st Kapai Warrow 2022 Dormalai Shalke Gambella Ethiopia. Chalaria Kenya Mandano Yan Charquay bar convenient store. Quite the locate Canadarin me Kadop and I yan church in Galanadarin. The couple is told me, Sharan to 2 years. Man walk a bar or river. Again, wanting Yan Charquay bar taken. Rampai Benga Gambella, Muki and the winner, who were to Gambella. Benyan Charquay bar convenient store Bedangai. Milonu to take a open out. Kenya lip kitchen radio. Milonu Chakon took a thought, raid and Taman and Yan Charquay bar. Chabilla walk on Nukun, Mawa Talchung, Chabilla walk on Numu. Bakang Mother Joka Bakon Chambre Joka take a grocery store, a loaded one cock did go on to the Alcon, Sharini, Muni, Nopni, Tukiri, Katinba. Ko chakula loke ne ka chakula mo ne ka ngade ka chakula mo ne ka rom ne kien na mena rom kwan ne cham ke na mena wa da mena tin na mena wa da kwa ke tortin na mena chala yar fat ma kwa milano ho nyan Charquay nyelep bar open house again on 31st ka payame which is Friday dormelai chalka Gambella
Ethiopia ti ka ken go bla ja ka tong na ka jan wa ron wang me ni no I chwara ja peru bo ka chanka baro ka pa ya la chwal ka pa en kalian 2023 dorme la chwal ka gambela da manda ne boya gar ko dang ka ne nyamoja kwang lampwar kwendien ba ja pot ka jan that Saturday ka gambela Ethiopia melonu biya ja ngaja go awo kwen dorme la chwal ka boy gar ko dang ka ne nyamoy kwang lampwar ba ja pot ka jan chanka baro ka pa kel which is next week not this week week me me to kon tin Friday me on 31st me enyan char kwei bar convenience store mu wa lep mu wa mu ke wo panaw ko wo cha ja mu ke nye lep kitchen rejo gar kon me penara la na yan fat ma ko lat ke ve ha wo che bi sam kor bi yot nyo ko sam kor bi ma la chal ke nyam chu ma nyo mi bi le nyo ko yot kor la tie je nan do te kwa to je no ne wo te le ka ba mu kwa to je tun ko ram chi yang ka chi yong ko kang be wa to je be rom chwa jure ha jan me no wo ka changa baro kwen boy gar ko dang kana gan me la chal ke nyam moch kwang lampwa ba ja pot ka gambe le yin ba te che na ma cha je tup cha ka kam kon dial ko wo kwen kap ka jen ka kwen no ka jen ka Australia nyam moy kwang lampwa ka ne boy gar ko dang jen ka Australia wo ba kwen dia na me ba wo pot nyam chie man ne kien dor me la chal ke gambe le Ethiopia melonu wo pichol gambel dia including the deputy governor tong ko joram cha je invited and gwa kwena mo ka cha yen dia invited bo yen panana dia ang gwa kwena mo the special dol me la chal ke ma chang kan nga je la twara gu la twara ngat he ye de ngwa ya berewa era nya fon ma ko lo twara mo gwa bia wo ka cha je invite a boy ka ne nya mo thì cái đó gọi là cái tông này là hiện chỉ gần đây rồi tụi bom bom tụi ti bị cái rồi đi là cái bên bên đó là đấy phải qua đó mà còn tới được first the nhan char quay bar convenient nhà liệp kitchen open house mà cái nó vừa cái next week or next Saturday chẳng có bao quên boy gar quát đàng cái này nhà liệp I mean cái hạt sorry cái này nhiều mồi my apology tổng đấy chẳng cái này nhà liệp lâu cho có được mi tổng quân ở đâu đấy nhát phát mà của wrong with these people thì cái nó gọi là cái tông này là cái này nhiều mồi quang làm phạt ba cho phạt second to this month dung nhiều mồi cái này boy em man nhiều mồi quang làm phạt man nhiều mồi quang làm phạt cái bậc nó có qua bờ nó cái 1997 mình nói với tự disappear cái qua the tết nó atamen chu boy yan kula cha nya boy gar ko dang kana nyam ko la kula man amata joro man chwa le buk kang din ko ke ji anyadu ni nyamoy kwang lampwa kana cha nyadu nu boy gar ko dang ka loke ke na twisino atama la lianga ne miet ka watu ku Sudan ku ji antong mi ko ka ja mi to ke chi to ka nyadu man jan kwan kame ka jan yen ke yen ke jin ka 1997 we talking about 25 years ago madin meti te ka puja jina te ka gor boy ye kana nyamot and wo madin nyodro do gwa the tithino chicken care ko ke jiga renyal ko ke jiga bud ko ke jiga turbil awa ba jinu gwa the tithino ko wo bu kun nyamot bi ja benaten nyadu kwan ke je chika yen ka Australia kana jawda no boy wo ke shi ko woni ka gambela ta pan ba kwen nyo moy ba wo pot niam gwan tong mi niam chi ma na tong mi ke boy ke ko wo chi ma na kon dial ka gambela ba chi ka ma te ma kula ngun a wo mi ti te ka ma din mi gina te ka mi ti ka so Sudan ke gina ka Sudan police la rodu ma din bu kwanka gor ke ji and now the international radio America kwa ja contact me ba pak tele way me bu contact ni boy ka ne nya moy gor ka ji man yene gor ka ji man nya moy gor ka ji aboy e cho nyaadu ko gwa da titino rundi jandang ra wuda die ne ga da chwale nya moy me die je me ci run nga ngwana longa ci run nga ngwan die wa ja nan da run bakel ge run jok me cha ta dam akwa la bay ni ja pin ko ani ki ban pin la wo da bi an wala ka bi ban pin die wa je cha to run jong no ka ngwan chu ku la yen te me we gor should that you know you won't have a tongue among who knows well liang da je ama du jino ku Sudan a Sudan la South Sudan ki Sudan ko la not no one knows
agana laro do bukwanka man nyamot man to boy gar ko dang laro ko gwa da tiseno ko de kwen nyamot me a process de ja kapakon de jilip come to the benbo ko ngo da ta me next week and next Saturday and come to dan kan Ethiopia here too far de ji yore riya nyal de wala de ji yore ko turbil de wala no to about that agana laro do bukwanka man nyamot man to wudel me la chwal ke boy gar ko dang ti ka ken go be la ja ka tong na ka yen wat ron wang me ni no a surprise ka long ko ngột tha na kan ta me gan chi bron ngột ka rai ke puจะlo la ke ne e yang ma cha de te la ko te la yang mu gu de gwa da ma yen gwa de chwa wi de chu ka be na pan che we he no ara bol no ara bol ngột con da pu rai con la con ne e yang ma cha e cha yang de go gira ma mo jin meng ki jin chor ko dung de la meng te la te de le leng bat chu mu gu ji ka ling ka la dia ka tok du ka social media e yang ma chara mo e cha wu danga de go anta me ja ka Ethiopia ka chang ja wo ka ju bo woni jan ka mal ba luira are you kidding me won wara na ngodi you are really talking shit about that and wo yang ma chara cha jang de go a cha fa ku na yig dile pu ya la ka ne e sel pa kir ma ya di da ma chi ku ara rayen ka London rayen ka Europe rayen Australia ka US ka Canada ma ci lel ñu mor wéré wi na toto wi ka xër wëñ ma ci wala di ma ci yeen ka Africa mo ma ci waka Europe la ji wa jo ken na ci no la tuddu ci lel ñu man di aga la da la ri ci so Sudan ci de wala ri ga nuar ko te la wa ba nuar ngai tin ka te wa ba bar ngai tin ka te wa ba jang ngai tin ba ngai ni yo na ci no la ti so Sudan na ta ka independent okay ka so Sudan independent mi ta ku le la ta kwa so Sudan jin yen you are the southern Sudanese citizen ba ji jogo jin citizen do aran deno be lare ya citizen South Sudan donc ba ji tej baka kan immigration question do to ko ku South Sudan chale din tame be lare chale nga ko wo chile ni mo ra be lare chale nga cha ka chi be lare ku ye be yig lar be lare ya self fakir ma yade okay ko ko le ni mo ra ni na ya self fakir ma yade ri chi ku ara ja de mara ku ara ya ma cha are you kidding me any location mutis in East Africa ka Southwest Asia ka Middle East be yin ayi your nationality to do as Southern Sudanese ka bo la chwal ka South Sudan no angala ku ara ma tame ibe do chang lugu yan tal paket ma yadi bilel ni mo yin lar ka to du ku ara chwal tal paket ma yadi ku aru as tal paket ma yadi chile ga real good Uganda ma la wena na euro ma sabin ke yan saben yeah, Lauren, and whether you like me or not, you still need me. Absolutely. Whether you like self-fakir Mayadit more than you need him. Go by little good with take Australia, who are rich already. Could be within the no. Huh? She bang up the large self-fakir Mayadit, you idiot. Come would you put the dinner quarter with yourself? A lady I can talk to. Okay, come to a quarter. I want to get a better you go quarter, Mukura, you didn't know. Ko wo ci kon ci tel power ya no re power ru na jenta destroy riak nya dak dong current vice president ka Republic of South Sudan Dr. Riek Machar Teng Durgun PhD agent power di alte changar ngar me ka 91 amane 2013 2014 all the way to Macharo Batani ne alama booth ko wo ya pejete okay my master de ka ye if any the quorum be not be no ga jamo ko wo mo we election chule nga chara nen ya chu nga cha chu tuka party cha tuka ya tella party cha ta gur kana pagana mo be ga ai wo gur shoot me do din be bar wo long ga che be le ya tella mai wo be wo gor Riek Machar ai wo ki be wo gor di none of our business kon je party ka kon di ruling party gura nyumar damar langa ne je and we didn't point to Ganya Kwaru as self fakir Mayadit. Whether you like him or not, you like it or not, Kwaru as self. Kawiti 290 country, we want Kelo, Mike Yawo, Ramala Kwarka, University Sudan, as self fakir Mayadit. Kwarbata Dana Canadian Burger, Chicken Adiala Danogo. But with choice, but you go Kwaru anyway. Okay, but you go Kwaru anyway. Yayanaki Kana Yanak. As long as more the week, I'm a telling you what can you no longer what you need to chanak.
kan wi mo na longa wa ka wo ta bai le chelat chung ne yan riang ma char nyong ro ko dil ko re ala bai and then you gonna claim that the kwar wi ta pa ken ma yadi ko wu da kula no ko ma char le riang ma charo wu da kula no ko char riang ma charo ma ya bai on ta me gura na nga anga gura riang ma chara ma riang ma char gura baron riang ma char te do nothing te joran there is el Juba Sudan Salva Kiir Mayardit from what day from 2005 to present time right Sudan 17 years ago he's the president of the Republic of South Sudan ka riang ma chara jan ba ya te tin bo no ka 2005 amana me cheta me la lu ni jan kor Salva la lu ni jan tor kor Salva a wini cha title tin riang ma chara ya ko Juba Sudan a deputy president ka Republic of South Sudan jin mo ngot lel ni mor ka raja puj ala dije yes ko wodung ti ka long chi de ra a jen wo xia kula te long yan no ri xia te long xia te power ta long du ne jel ga ya cha ja ngar ngar ta tok chi chu nyuri yan ko mot gam ni yan tal pa ke xia ko ra cha na na ra ni jin ko nge ye chi te power ko wo bu ko ro nga ni nei bu ko ro nga ni nei reng ma cha te bu na la ko mi jen nyur yan ko mo de cham yan pan da ja Salva Kiir Mayardit dang ta ngali wo de riap chu wa you damn right chang liwo ni wala liwo ni ka jen that movement cha ye job chang ana reng ma char jen da jo kon ngo yo ringa ko yu azim bazi ke ringa ko yu mes ko wo ngane ti a le ko jen ni ko mun te ya pat era nyan fon ma ko la ja pe na ra ne ka nyan fon ma ko dare ngo ke choke aba wona ka yu ran ha ram jak ka ja ba te ka e gu la chal ka Salva Kiir Mayardit a jen jak reng ma char ka ja te ga me today dung at kon nei to ti tiจะ lok ti plan nei no te tiจะ lok no wal te to kel ka talpa bu por kan 2013 dak na ben bu por kan 91 na ben lai ka nyan ding nyen yar nya wor ban jal pai dor ha reng ma chara da ngote ga na da ngote plan go ka yan dor yan wori te yan koram mu ya ka ria ka te la mu long ka ya right my message ka ya ne dong right ka social media e ko ra hi riang ma cha ko amina ko ra hi Salva Kiir Mayardit da ko ra di ka ja hi ma ri sa kana okay power ja ne ka na gud den na ka hi mo ra ka te da bo da ko tal ka ta me kin gar ma nok sel riang ma cha bi Salva nok you ma da sa ka bi Salva yeng nok ai chi ma wo ngud yan ga right na me chi tel power ang mo bi ale lo ka yan junubin chi a be reng dor bi a te da wo antel chi nok yana ma siala wa job aga ne way forward ban ne way job together as a thing to for twice ko wo ta kon ngar riang ma cha jana riang ma cha ta fan cha jok ane chi nga ju Salva Kiir Mayardit cha wa lwa ko ke Sunday ke Christmas time ma cha wa lwa ko ke Christmas time ma cha na wa jog gan my apology ko wo don kan be ban dol ko ke karun dia la ti kamen gangara ko wo na nation bare lwa ko ngayen ajar ya ga di da me ma chi South Sudan jagaนึกกัน1991อเมริกาไม่ชัดกันทำมางัวนาทนาคุยระเดอาเรียกยูโนบสุดานอันวัวก่อนกันไฟกับ liberation movement เขาว่าบ้านสอดสุดานบ้านจากคัมราเมกันจากคัมราเคยทวนแต่ยันเลเวนจุงตัวชาวว่าจะไม่ชาเป็นยอกับมือควาสกับโคระชาวโคระชาวเป็นคอสอาวุธมาลายชวลแกเรียกมาชาที่จะนั่งบารอดชุ่มก็การอะไรก่อนจะพาแค่ไหนอะไรก่อนจะพาเดียร์แต่ตั้งแต่จะบารานี่เป็นเรื่องมาชาวะก็ไอ้ใบก็รักกรุ่นบัดจะว่าจะไม่เชื่อหนุ่มคนเราหมดที่นั่นไม่เชื่อกันทำไมหมายมาแต่ยังวันละก็ยังยูนูบิน according to the president according to the rais el Juba Sudan Salva Kiir Mayarditหมายมาแต่ยังวันละไรรู้กัน according to Salva บ้าก็ว่าบ้าอย่าเป็นโจกเรียกมาชาร์ชาไปแล้วกันชาไปแล้วก็จังเลยมาจะยูนูบนองเพย์จังเลยมาจะยูนูบนองเรียกเขาว่าเรียกมาชาร์การจะเยียดก็จะประมาณ1991อันนั้นไม่ใช่การทำมาก็คู่มาเจนมาสุดานงวดท่าโคตรกันยังการคอมเมนต์คุณไม่ไล่ชวลก็เรียกมาชาร์จะการยูนูบิน I have no idea ก็จะมันโก้เลยงูมันโก้เรียกมาชาร์เลยงูก็ดุงจะชูตะกับป้าวันบ่ไอ้จังก็ชูช่วยร้านมีจันโก้หรอมาได้ละกว่าบัดเหล่าแล้วลุยในจันดอกกมาใครก็นั้นใช่นะโก้รู้ว่าเนี่ยเป็นลุยก็ยูนูก็เป็นยูนูเป็นยอดของมือกับโก้agar ni yang macam ni jalan ke 2018 ke jalan ke 2019 but you win more agree we are the ke cha chular wo tele de yang macam me belial ni man ben ka amin ke jube
according to Salva Kiir Mayardit, the Rais El General Sudan. Chana guru betekede Riek Machar me bilial nyaman bentor la chwal ke juba me. Ka wo ngo da Rais El General Sudan. Ba ga bangang kan opposition di ala to. Na me lew chang, na me ja Riek Machar, na me nyandeng, na me ja Hussein, ba ga bangang. Mi ja na mo. Gara ja na ka wo betal bugum la chwal ke Riek Machar belunjok ya be ya banga bangwor. Riek Machar chana guru na eletkel. But my master da wala yen di luwa ko biala ti. Ba ka ye ko wo cha Riek Machar cha ja forgive. Ka ko wo cha ja forgive. Riek Machar and tamen ba ko up to him. Ba bana apologize ka ye yen junubin dial te la ko the Riek. Te la Riek dia na cause again. Ka bu lu ni jan dok. Ba bana apologize ka ye. Ka nonsensical war ka dial te tuok te ye ne kon je ne ka 91 amen me cha ka tamen. Ka te la korkel menina me cha mu gre idien. La we lu ni jan dok. Chut ka jog me cha yo do pom be dal ge we do ka gwa dong tien me chet ka mane ba ben jal tane jo le deng ne lu nyo ka gwan dong ka gwan nan chi ja yot gara la we lu ni Riek Machar jog chut ka jog me cha yot me chet ka jog me cha yot according to Salva Kiir Mayardit cha la ro Riek Machar ba apologize ka Junovin and men Riek Machar cha ja Yorshual and Salva Kiir Mayardit the Rais El General Sudan a wo Riek Machar ba na apologize ka ye ka nonsensical war ka okay ti cha long ka mu ko ka winti ka la junu ba no ngari ba na apologize ka ye ba la ye angu tera mo ma cha long ka jogo ka la hie ma na we ba la pool ba we e ko ko no re chang ko ne je ka bu lu ni jan do ka ro ade yo cha hie ma na bai do hie ma chi ko confuse ka no re according to Salva Kiir Mayardit Riek dengan Salva Kiir Mayardit hie wo chi mistake ta ben kam ka ngade ka mai pol me dan a won wori ta ka me de li kien dial ka jabel ku jur du kana no report am security gare cha no re de nak door to door dung la ja loy ka jok ber ko wo cha no re nak door to door cha my fellow citizen cha ka nak door to door according to Salva gare de lo jok ka cha lar ba wo cha piel story wo cha my innocent citizen ta ka nak ajen yang lo aja ya lo da ka Riek Machar la chia mania balan full ajen ne wang a lo da ka jagar chu ne ne I cha mistake that I did the mistake ka dung la ja lo ka jok mistake ko wo chi citizen ko nak bang gara de lo jok ndare me according to Salva an cha Riek Machar cha ja pele ka ba Riek Machar ku ya wol apology yen junubi de la problem de la to ke la chwari ngai chat ka gwak la chwari ngai chat ka yok ko baro wo nyok lu nyok no mo ale wele jwele de chi jwele chanda kana jwele la yal ma da saka ti ka ken go bla ka tong ne na ka jen wa ron wang amma ni no bi jen ma ta jen nan chu kwara la ro Riek Machar he hold southern Sudanese an apology chet ke me cha apologize ko bor well ba ko bana ta ba pan ba ko bana apologize ka yen 64 twice dial including nuore cha apologize ko bor ke 2010 ngane na ja ke okay mulu nu tamen ba ko bana apologize ka yen junubin ko tara ma ka Riek Machar nak kan tok du la nak rano ka ye according to Salva Kiir Mayardit according to the president ka Republic of South Sudan mata jama chu ko ra tok ko krimis an wo gan Riek Machar paleka ba ko let kel he cha no ngamela chal ke revitalize peace agreement Melunu cha government election ta pan kuma South Sudan election cha ja passport ke 24 month Melunu Riek Machar ba wa chong ka party da ai hu kama wa agree bang wot ba ro chung ba fine kama wa ne wa agree kon ji party ka and then ba ko ran gol me bi chong therefore Riek Machar chong ka party de bi ji so chong ka party de bi wo pp chong ka party de ka ba ai hu chong ka party de ko kon ji ru leng party asalam back chong me again kia back another day no it would be up to us after the 24 months according to the president tiga ke go bala ka tong na ka jen gwa ron wang me ni no ishi ko la ri Riek Machar paleka Salva Kiir Mayardit but Riek Machar he also then to need people for the citizen an apology the yig baniam dun ba apologize belar ka tok de ga ne chadar mi chabba me nyok cha jala ko wo mete ka juba meta kwa wetin
mi ko no lo na yara ta me dere la wajal da ro da wachun da no ro nyoko mo ko ko la pul do ko ro nyoko welu ate ka juve me ma chelewa e yo chelewa yo ba ja tap ke doctora ne mete garal mete tek baret ba del go yaral wa ngok ke magate aya ba ko ku tiep ko te dial ba ko ku tiep yo ya ngai ya ko det ba wa dok ne biaga dok ne biaga chito bi unity te dial biaga dok ne bo dok ne diaro ka chon ko ama yara jiro to na ne chi ria dok ne e dung da karwa da ku dok la wa ba wa ke ta ke dok wa ta wa cha ba bong ko ndor cha ko ndor na me nang ga re nang ga ka ngar no ga ga wa aga wa me ya na de tu ga ndor na nang ai ka yor ya yer che ke bi la den ti pa la ja ba yor yer che bi la den ko yi nya ku ba wo ko ka ju kan ga ra ke lok dor yen no chi nya ku ba na cha bin no ka ta ba da ga cha lai ka nya de nya yor nya war ban jal fa dor ram ma bir yang ma cham no ka ma ya wa la ya ka tai wala la na ko ene tol fakir ma ya di ra be ja dong ba ku nya ga ju cha bin no ka ta ke dong ta ke riak dong ya bin no ka nang ja ga nang ja re dong ha chang an yin na ya tiep ka rel ga dial eteral ma ngoda dek rel ya li ga bedelik lo ku jira na tuti ne ka wanga to kono ya tangen mo ga tikit ke yu ke ata pichal wang ko me yanen ko yin ga te be na la ya ngai tam pe rong wa di will all the my ma rong wa ga nya dak dong ya jama te la ke go la ga tong le na ka yen wa ron wang me ne no no dia wa ye no young woman ka United States of America I believe she can be like silent break out. She can dear silent you can break out. Tin ko aka humiliate the yak aka a wuni a chow ken. There in the ken. Hey. Last night take a show mo dong tin but the del gwaj era nyat fat ma ko. To quit the yat high young woman ka North America. Ka Europe. Ka Canada. Ka Australia. Ka United States. They break their silence. They say anything they want. Me ala ta ke yak men nyin char ro. Nyin le chandak. Nyin le la nyin kudu mother sucker. Young newer women. I will not name them of who they are, but you know them who they are. Miss you come across ke show last night come like chwal ke TikTok. Der yang mo ko no me yang rete ga do der ya ta la be show ro yoram nyal yiri ga show gadam baton me ya wang ga mai ko me yo kon wang ga mai ngai na. Like cái nhà đi ngay nhà đi hàng nhà war ban jal phải đuổi ngay nhà này mình đi là nửa dài cho lết được cái thôi màn đòn này à bấm môi cả mạch các nguồn này các con thiệt thế này con này ngoặc là ngay chán dạng chú aku là jal cái dân sel sắp cho mình đi đến đó là tên lô lan ruel mai và cha biết là loại qua yên qua vợ tin bái yu bái nhang qua mà cái bên này chặt gan mà mẹ qua ruel mai qua tỏi đưa nhau qua tỏi nha. And who cha cause kia cha was shown no one knows. I mean I do not know. Ngay giờ này thế cái we are 1 to 2 hours. Mỗi cái giờ có put the quite quiet. Here cái giờ cái leg and all like that. Show you cái gì phải. Shit. Mama yo. Ai show you là giờ thế cái này chùa. Show cái nó good cái bên you mother sucker. Women they break up their silence. Ke humiliation na twelve ke jak awuno no agan chibaran bol kana the International Radio America here in USA. Damn it, see you kadiyan Tara nyar fan magwe. Thank you for watching my fellow noir.